Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam da ka Oswell Su hila banyo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jikuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jikuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, arn riwe kandai pra. Hak step khat riu terik julio arjar apulai hak puat khandai dunai weu dieng loklon hasurok ba jongkalai mer opos long persya ka bomber market bar hak te jingja kolon udieng kawe ka kali ka badan yu number ML not sunset sunway arlai kepada ka lokal taksi ka bakamai na mauklot sayodu kala julor hapok ka kali don tang iwe passenger bat u driver ki bala light thau na ka jingja basosi ka jingklam jong new dieng kala penjenjari ki nonglek nawan namar bakalawan ra ka jingtheng kali ka bajur balai iru bagi beliau kala syutan hi yu diang khanang banlaj kelej kawan jong ki paj ba ki balai jinglaj Kapor teh untuk hi kendai dunai ai. Kapor bangawan nang teh, awan nang teh. Yang ini ba idu kali ladir. Imut ban hak sau beriu yang tengah yang banyak keren tapi. Belum poin perkat ni bukan kadir dengan ya tang markom tahi maria yang tang keren ru ya keren lahir badi. Tang tahi lah ujian ka ngat kadir ka kelap. Dan ini kali pertunjukan komta di penjara badan kali jonga dah kendet ayu hira ba ngampoi perkat ba kan dia kan nemo staf sakweru long di penjara latihan dari ba dan ba hi ba ka ayu nadian ba rene benda de ba ka panna kamna preng de kamat penjara la mensau hi kepada ba ka dan nadian ba penjara unda nilai nampak tahi panungut penjara dan negeri nama hadian di dandang marwai hai hadian dandang marwai jangan rei ngapoin teh ngamut banyak keren badi teh ngapoin perkata bahkan negeri kan ban no kesani antai hai ngayang hani sai ini nang long lap lagi kayaknya kali kadang kowe kabos mumpun ni din tengah temat kelem di kadian kabos ru kayang nahi dengar ngampoi perkat ira tika dia rupan. Maka masih ni kapo makulat sini.